Hakizimana Innocent wamenyekanye muri 2024 ubwo yiyamamarizaga umwanya wa Perezida wa Repubulika yatawe muri yombi kuwa 30 Nyakanga 2026 akurikiranweho ibyaha bitatu birimo kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya. Hakizimana yarasanzwe ari umwarimu mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Muringa TSS riherereye mu karere ka Nyabihu. Ibyaha akurikiranyweho bikeka ko yabikoze guhera muri Nyakanga 2025 aho yifashishije imbuga nkoranyambaga abuza amahwemo umwarimukazi akanatangaza amakuru y'ibihuha amwerekeyeho. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Thierry yabwiye ikinyamakuru Igihe ko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko Hakizimana Innocent atari ubwa mbere aketsweho ibyaha nk'ibi, kuko hari n'abandi bakobwa bagera kuri 11 bivugwa ko yagiye abuza amahwemo mu buryo butandukanye, akwirakwiza amafoto yabo kandi akaherekeresha amagambo y'ibihuha. Andi makuru dukesha ikinyamakuru Igihe nuko kuwa 4 Mata 2025 urukiko rw'ibanze rwa Mukamira rwamuhanishije igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 6 gisubitse mu gihe cy'imyaka 2 ndetse rumuca n'ihazabu y'amafaranga angana na miliyoni 1 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gusenya inyubako. Kugeza ubu Hakizimana Innocent afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Jenda mu gihe dosiye iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Icyaha cyo kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa giteganywa n'ingingo ya 35 y'itegeko nimero 60 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 22 Kanama 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha giteganywa n'ingingo ya 39 y'itegeko nimero 60 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 22 Kanama 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cyo gukangisha gusebanya giteganywa n'ingingo y'129 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Dr Murangira Thierry akomeza avuga ko RIB yibutsa abantu bose kwirinda ibyaha bitandukanye birimo kubuza amahwemo hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ndetse no gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya.